Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka NPP Primary Unit Mission Compound Juwai, kalau Pynkut no ay kelumpung yang lekai keberatib kum ke 6 aside football tournament, Hamadan biar skor Juwai hakajan mir alfasan tarik nailur. Ya kini kelumpung yang lekai lawan berpenhap perda do Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs ke Sorka Jila uba wal Miki Shila, hak jinan lang UMDC JHADC uba Jesse Suyam, uba Hechnong ke Lion Mission Compound uba DH Sendam nalur kiwei. Uba welat Miki Shila hajingkran ulong bagajing penlong ya kini kelumpung ya lekai kelong ban ailat ya baru oki khun samla ban penpau perthai ya kesap katalan ya lekai. Ula pentip basyan ke parti kan sethawi ke sports committee hapo ke Jawai constituency kenang ban penya ya ki lumpung ya lekai ke penlong baru shisnam denter kenthop nado ke badminton, basketball, volleyball bat baru ki jait sports ki ban ai rinsan ya ki samla shinrang bat kenthai ban penpau perthai ya kesap ke phong hak judging lekai berper. Haba phai shiging lekai final ka Lumsawe Dulong ke Lahduh hadian bakal penlim no e ke Chiliang Raj dalai ko laar. Hadian ke lekai Menteri Ulasam Kusnam syakikin hun Lahduh bat kinhun bawan baa de ke trophy ringkat ke song pisa kumjuk ke Kusnam best player syuda uchwa shila bat nam best goalkeeper syudyang Hima kindia. Mem ni duan tuong dak NPP le ni kamte Henry ikwai we ni galat yo waro wo penyoi kate kasap katalen QM kasap ke jingile ke football tengah ku play na karpat lang ato ni jing thapti ni benta ke Lion Mission Unit kewada touchdown set perman ni ke tournament ku play yo ma oktomi wat lamin wo man kam guest of honor wo man state working president yang party udah dap kintin hachwa yong na ku play ku mai ni giru rang ba waro QM naka Blok NPP Giong I na ki Saint Manbay na ki Saint Khenro bat kam ter ki Whiteys ki nong cha phut snyao phai ku pher ku am lang ku blay pi ki jing em go yong pi man sin go I kon Khenro Giong I pendap go man sin yong nga wo yo ki jing chimbenta yong ki pai ba hagani ke madan hagani ke foot hagani ke final ki jing em go yong pi man sin go I bat kam tam ye ki art legitim ku daw ye kun
ya kini ke final tenai liang yang kuat dia riau penjerong ya jingklam handai senyau komen kublai kelumai pi warok QM heini kham tam ya ka arjwai konferensi kawa lengba ke jingker khu ke yong pi lengba ke jingker khan kerchan ke yong pi the mano MLA bat negasi the mano kamu cabinet minister haga sarkar Meghalaya dekat tu kerpare pi kun mo pi nga ke jing duai ke yong pi wo blai kan ra dang eu yang ngai chai inang bat kham tam jing start jing champang yo dang yeu ya lam ya ke state ha ki benta gu pher yo wan yeu wan ra ya ka roi ka par yo kun tu kun rong ya ka development hapo ke state ibro ko wi kham tam kamu sport minister ni ke sngi ye nyo snyau kumeno wa nei liang yong ka party de em gini activities bat ngau yai kun tu bat ong wa na ka liang yong na kamu ong ma tu tun tu kwa hele na do ini bedek wo em gi activities chisnem dan na ka liang yong ngau direct o ya ki party men wa nei ni ya ka form ya ka sport committee wa nei ni chkhmat nga kwa au yom ho de kut ki activity support ka constituency yong i muslim nei ni usdang ya ka badminton ya ka basketball ki volleyball bat woro ki jai sport uperchangi knang yong ya ka platform ya kita ki konkenro ko em sket ka jar ka sab ka talent dan ini form ya ka sport committee knang yo ron ya gini ki tournament lenter kisnem yo ya ka te ka mo ka benta bat kam tam le daw bo ile ila dim to dukat ya ki chenrang henry uperchangi le lagi em ki kan thai ki wa kwa ya chim benta daw ron daw bo ile ki tournament nei benta ki kan thai le hejo ipor yo kun yo ya ka te ka sab ka talent ki yong pi mo ka yo ba i to hajwai le em kam chibon ki jing em kam kham tam ni ka liang sport wa khanai pi gini ki snem go gini ki benai wo wan usdang no ichnai ka gallery yong ka piang nang ba stadium ga yong i nang wa ginong patki usukki upatki hakeleng sodong yang butuh kemadan usdang no ichna nu benai wa dawan usdang ichna ya ka gallery bat kam te ter daw pa no manda yo nei ni yo chong office upat bon sigi de ki benta kudang yiu kun bha kun miet nei benta yong ka constituency gi yong i ya ka rilom jain tiahi pat ya ka state ni ro ko bi tedegini kenteng du ka jak kublai pi kublai chibon chi